Ni apa ito binuramot amin dahil ito'y inikat na amin ng messages and tapno may prepare mo din sa marunong nga DJ iti official text line tayo nga road medyo makapalilitay nga mga 15 minutos lagan karuba tintay pa nagkakadwa kat apo makadanton dagiti pagayam yo kat so manulaengan nga so natating kami sagot dahil ito nga road na po para kadagiti amuna nga baliksan ti sao nga ayat ko na tayo above all love kang runaan ayat so good. Red roses too. Nagsisina, medyo makapasakitin na ka. Ngayon pagpasit, sabi ko mga puta na itad mi ka na kayo. Liw-liw ba? Napaisit na kayo Naparelax na. Naparelax na kayo kumabasit. Ayan. Napaturog na kayo. Oray isang kabasit lang nga po. Ano baleta? Into the next week. Anta ka man tumanen with your Manong Jun Seriales. Ken ka na kanyo, John Mark Pastor. Dito lang nga po. Numero 1 estasyon de radio 97.7. Sweet Radio. Nagsamit. Nga ro, the request ni man ako nga this child of mine. Awa mo tikas lang amo nga paurti sonata. Iti amuklaan kat sweet child of mine. Ate Bel.
Kung ano ka? One. This child of mine. This child of mine. Kung ano siguro dita. This child of mine. Ngaro, di mo nga sunatan nga sagot mi kada kayo apo. Hanyo di pelipatan apo nga ibaga nga ayatom. Dagiti kakapamilyam. Kasasi kabalong. Sino ti kayo mong pagibagaan? I love you. I love you. Nanay Lourdes, Nanay Darlene, Ading Yolora, Inang Nati, Uncle June, Auntie Juby, Ajang, Jason, Justin. Amin ang kakasinsin. Customer. Kabagyan. One. And of course, kadagiti family mat. Ayating kalaunay, tatay. Siyempre, dagiti mamanang ko nga nagpipintas. Manang ko Felicia, manang ko Gina. Kadagiti ading ko nga Annabelle. Kadagiti kakaanak ako ng amin dan. I love you so much. Gastoy nga ro, terabin tayo apo. Hantay nga mang liwliway nga mangibaga. Iti panagayat tayo kanyada. Ngamin. Ay, naalas mo at noon ton maudin ton ti amin sa mibaga nga. Ay, ayatang ka. Bumangon ka kung kunam to kiti taawan ton Sir Servina. I sit alone in my empty room, waiting for a sign. Is this the way you show your mind? So many crazy thoughts are in my head, but I know they're untrue. Am I in love or just a fool for you? You never told me you love me. I know you're not to blame. It's just the way you play your game. You never told me you loved me, but I'll get by somehow. You never told me you loved me, so why should you care now? Katurin no Facebook lang apo tinagam ang mami kiniman ang Darlene with all her support, with all her love. Iti may paggamit kang kamanang Darlene. We love you so much. Night after night I'd sit and wait for you, but you rarely show. I got the feeling it's time to go. Are
course, dagiti pamilya. I love you, Juvie. Ayan. Dagiti anak ko, apo, nga liwliwami, kan inspirasyon mi, John, Jason, and Justine. Katitan apo, nga nabukal, iti may samanin nga Domingo, 84 dekido with our program. Adda kami manen, kat adda kami tamunan next week. So, iti makunami. Goodbye and God God bless bless. everyone. 97.7. Sweet!